otumfo nyankopɔn dom ye ne a efiri ochena ekro no ka ahyentiade ebo no wo mo ebete so wo mo bupen edu enunti opinso sentwofo komonte so ne omanfo kwotwetwe nkomobusa wo mo se ahyentiade a empanimfo so wo mo bete so no sei eno musi hu no say ye ente say ye bete petrol so ani ente say ye bete lolo fe so this is the ejina na ejina what you say ya ate this so dey ye bete lolo fe so ya dey hu no to bo de base ya ate this so dey ya so ye bete lolo fe so ya penifo so dey ba ye be dia tu so ne ye tie ye so ye bete lolo fe so ye dey wa ye so ma kan dey ne kwan so ahun by your papers na high it is a can't say to so because since I take lolo fe so papers ye ente so they turn it to enjoy the body name ties body name it can't mind there mazi for the spare pass for they are to kwana spare pass for na some force mo so tin your maso because no auto back as sprinter back as 70 million et you know mo ya anticipate so ya to so mo ai can no one body too much what you say ya antifu eni so and your pass ni ya no ma ya to nyina na say the break food nko akra break food price say oh adore ko ye keka na edigu ken ni first ni ton say 15 cedis and they do 35 the anya say maintain sa no ma no nyina so mo me mo nte so ma yen say tie ni ton say tie ni ton 3.5 say do 8 million opem so abusiafo wenum eya trotrofo ena wo mo akasai ne wo mo passenger fo na sei na ebo no ekogina kane de na ne car broni beka so short distance ya che say emunwu a eye nkuro ne mrono nkakra no na oji 2 Ghana cedis ya ene obaji 1 Ghana cedi 80 pesos de na oji 2 Ghana cedis 50 pesos no obaji 2 Ghana cedis 30 pesos de na oji 3 Ghana cedis no ebaji 2 Ghana cedis 70 pesos de na oji 3 Ghana cedis 50 pesos no obaji 3 Ghana cedis 20 pesos. They no oje 4 Ghana cedis 50 pesos no. Obaje 4 Ghana pepe ete se kochi ede ko kejetia honamte ti wona mebo ne ntem. Afei they no oje 5 Ghana na je se kwa na ya tenten kakra. Eno so obaje 4 obetua 4 Ghana cedis 50 pesos. They na ono so ka je no 5 Ghana cedi 50 pesos no 5 Ghana pepe na obetua afa 6 Ghana cedi 50 pesos so ono so beje 6 Ghana cedis pepe na afa ye boawura long distance ni mu kakra de no oje 7 Ghana cedis obeyi 1 Ghana free so na waje 6 Ghana de no oje 8 Ghana cedis so ono so beje 7 Ghana cedis 20 pesos no nya kwense de a na watua na flat afa de no oje 8 Ghana cedi 50 pesos no ono so ebetua 7 Ghana cedis 70 pesos na long journey no so ebe sa na yetisi long journey mu a omo kokwa atentene kakra no de na oje 14 Ghana cedis no obeje 13 Ghana cedis de na oje 14 Ghana cedis 50 pesos no obeje 13 Ghana de na oje 15 Ghana no ono so ebetua 14 Ghana ti sa na ekoye 10% enti yanka wo de a wo calculate a na onso wo de ama wo passenger for no motu free china ekro no kodo no pano nsie ko kodon na shase enti sede ye toto bo no mu a adroba fo ni meti fo moje no yatete so yi sa pepepepepepepe ena monye opim so sentro fo ne wo mu a wo mo ko long journey no so ekasa passenger fo ne driver fo me ko jakobu 350 no 35 Ghana cedis na mama fo ne o box ni yi na obeji me no ma square 50 cedis de perpetual na bo aba fo enti ye hese bi a ebe ye ya 10% in Kenya ya ke wasa aba fo kakra kwa misa zamba kuma na 15 ni 17 ni ato petrol mu ntino kame de kame ka say efise ye nima na ye ko ye nsan sabi o Ghana ye den pa o e na abatu obreso na ye duru politics sense no mfa ka ento kaso na omum teso ma ye na ya bre tiesra omo a omum teso be 20% ma ye teso oh sabi o ye wo Ghana no ye nyina ye so ye ho enye foreigners na ye to ma omo ye to ma ye yonko de Ghanaians said ye minuan so betu sabi o ye ton £1 40 nti so omo teso ye de baba 35 and 30 ka be bo ye nyina ma obi so a odidwa aba beto bia
Opem so wei aye omo kokọ atentere kofa niema ne omadrobafo ne omo so kasa yi enti ye kolong journey de no so ebi madaroma omo a kane na omutua 110 Ghana kokọ atenten a ene obetua 104 ene obetua 99 Ghana cedis afa mu ana mutua 115 Ghana cedis no mubetua 104 Ghana cedis mo na mutua 120 Ghana no ekwo 108 Ghana cedis na chese 100 Ghana na udi 8 Ghana nkokon no makomako nwotwe na udi agu akire ama wo mo kane no mo no mukokọ atente na bi mutua 125 Ghana cedis sese mu no mubetu na ebi mutua 125 Ghana say mo betua 113 Ghana cedis afa ye kwa akiri kura kane wo mo no mutua 175 esire mu no kwa no wa ti na bi mutua 175 Ghana cedis 31.7 mo betua 158 Ghana cedis enti mo nsa ne so afa uko station bia no wabusa station master no na new price no so wo de akireo amanfo ne no mo ma yesanko tie bi Mami wadaro maisha ne moyenu moye enyina ye ni tua ne ekọ tie dia nkana na adu na dawo ma o ti so ama ye ndie yesre no a owu ya bobo ne mindful na ne wo da want to 50% ma ye yesre no ani die se omo kano percentage na eya na obi tinchen a on tiasie yi ba percentage no convert e de ba yesika ni mu a significant ba se bia mafoka no ha me kokotwe beje me 5 cedis 10% na ye kan 50%. Ba mma mi ti be bia on tiasie 10% ni 50%. Nsi ekire mu saa no e de kire ma me mo mo so mo edum na na mo tiasie ya enu mu be better sense meet no ba no afi so enu ni 10% na o de ahye ni tirim se ene ya antehye ti enu mu na ese ma awareness no ekọ na mo tia 10% obi a de ese utia 5 cedis 10% ni ene be free so utia 2 cedis 20 pesos ene be free so se ne be obi a betia se no mo 10% ni de eye skit ni 5 na wa hu se ampa yonkodo eko station ena okofa eni eba enti we ya 24 ya omofro car ena mate se omo so kasa na obapa